Allahu Teala Kur'an'da letiyor ha zahmet irel kiriu biaşibuna nisa. Munietu Адамина мужчина то бикайха на Адамина куну. Ганага захмет чибу калил бугуну. Угун чиям бугуну гайди табакин эркейсер. Адамина аклайри учин эркейсер гили нура. Кашин нуриу на учу нура учин дисер. Захмет чибу дуриу гала учин дисер тум бия чибу дур куну. İnsan na turçan tu zahmet çibu dur. Amali munaça harçada iştehnuduna Munal Turça tu zahmet çivudur na ilk günü yapana yurakunu Allahu Teala'nın mukun bandıysa marin mukundi zahmet çivudikaysa konu zahmet çivudunun diysa. İnsanın uçirçam sanda zahmet çivuduna bu. Timasalların tumbur zahmet çivu. Ana diyorlar elhamdülillah tura çikunura iştehnugura tum biyer çivudur. Dukan gudur, haçan gudur ti Allahu Teala'nın uçumar uçin diysa. Vana hukundi insan uçunu ikan disar, vana hukum bihanu ikan disar, vana hukum kuzkinşivu ikan disar hukunu. Jurba zamanda juba sana kol elhamdülillah şufrutun erdiysa, jula butta kal. Ga zamanda kinni kumbasa zahmet büyüksar, din İslam kuldullay. Juba kanay büyükmur, gandal kanay büyüksar. Jura malamay khaldiysa, lahiya, Junda çipunsa, gandal gayla akhlay kabiyuksa. Amali gandal elhamdülillah şükruti, zikriligu şükriligu daimangu büyüksa.